All India Radio Shillong ko kubor ban pulero Richmond Karluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentagastep. Menteri rang bado ka riu lalet yeshim benta ha ka jinge pelio jingmut bat ki start pule banya ya ka yok kot bala penlong daga niti ayog. Ya ka workshop halor komno ban penduna ya ka jingkta na ka daw perthat bat kelele la penlong ha nesa ka yam nen kesni. Bat menteri rang ba ka jela asam mula kerpat ka sarkar pedeng ban bo ka karkhana penmi steel ha ka jela. Ka kubor ka babria. Menteri rang bado ka riu Narendra Modi nen kesni ulalet yeshim benta ha ka jinge kren bat ka jinge pelio jingmut bat komba sau pongut ki start pule banya hakalan ka yok kot bat kiwe riu shampang bal penlong daka niti ayog halor ka mat pedeng economic policy the road ahead. Kinoy shimbenta kila penpau ek jing sngo jongki halor kimat baper bakentup ek yok kot ka jing yok kam ka rep karyang ka ka jing shalan mar shabari ka thok ka pule bat ka kot ka khia. Menteri rang bado ula penpau ka jing sngo ikinongnya shimbenta kibalai jing mut. Lawan banedon rengkat ru ki menteri sarkar pedeng bakentup yo Piyush Goyal bat urau Inderjit Singh. Vice Chairman ka Niti Ayog Rajiv Kumar bat ki officer balarang ba na ka sarkar pedeng bat ka Niti Ayog Kledon Lang. Ha Meghalaya ya ka workshop bashisngi halor ka phang Lightning Resilient India Campaign and Agromed Advisory Services hakathan telam mimi. Lapan long hnen gesngi ha ka conference hall jong North Eastern Space Application Center Nesak ha yam. Laikran kilat ban penduna ya ke jingyap ki breu ke jing julor ki jingri ki jing thung jing tep bat kiwe nagada uperthat bat kalele da prapho na shispa hapo kalai snam da ka jinge Lanka Climate Resilient Observing Systems Promotion Council ka World Vision India ka Tanat Meteorology ka Tanat Earth Sciences ka National Disaster Management Authority ki seng na ka sarkar pedeng bat ka sarkar jela ki skul ba sarkar bat jong ki riu shimet ka UNICEF ka Red Cross Society of India bat kiwe. Habakarana ka jingyalang Director General ka Tanat Meteorology kari Dr. KJ Ramesh ulong ba ka Tanat ka ju ai jingtep kham kloy shaphang kane khanang ban shim lupai kilat jingeda. Director ka Nesak PLN Raju ula banjor halor ka benta bashim ka Nesak ban ai jingtep lupa. Menteri Ketenat Karep Karyang Kejela Meghalaya uba bantai dor lingdo nen gesngi ulaple ka app jong kinong rep balatip kum ka nong rep. Ha ka program bala penlong deka Hills Farmers Union ha auditorium jong ka MLA hostel. Ya kani ka app ka ban ajing tip ha ka baydai bat ka kam rep bat ka jing bha bat ka jing sbo jong ka khendo. On kmi bat penyat deka Serkari Impetus Solution na Hyderabad. Habakrani kinong rep akan ikajingelang uba bantai dor lengdo ule thu haki ba kesorkar jela kalapan bena ya usok merit bat ula terpat kum kimar rep bat ya usensar ondang penbena ya u ba udai umar rep uloong ba ketenat karep karyang kadang bot dien ya kani uloong ba keladai kejingdawa bala slam na kinong rep ban penbena no ya usensar ba udai umar rep namar ba barosh kata la shem ba udai umar klau lada penbena ba udai umar rep Menteri ulong bagi nong rep kenlat na kabasiw khajna na kabentaw sensar. Menteri ulong syuk bagi nong rep kide bani teli bani le persya ikiriu shim kabu ki bejutiet iki marrep na ki hakador kabaret bat kisade kelapat hakador kabarem. Menteri Ketenat Kakot Kakia ke Sarkar Pedeng Dr. Harsh Vardhan nen kesngi ulale je kendo yo Vice President kariu Venkaya Naidu ha New Delhi. Menteri uliatho ha Vice President yakilat baper balashim na Ketenat Kakot Kakia ban penyo yakilat sumar ya baro. Ha kawai pat kalyang Menteri Ketenat boarding ke Sarkar Pedeng Raj Kumar Singh ru ulale je kendo yo Vice President nen kesngi. Raj Kumar Singh uliatho ha Vice President yakilat balashim na Ketenat bat Vice President ula ajingmut yo Menteri ban pen state agajing penpoi boarding elektrik syakiyeng ki bampat yo ya ke boarding elektrik. Kani ka kubor kawan Syafi na ka All India Radio Shillong. Menteri Rangba Kejela Asam Sarbanan Sonowal ula kerpat Menteri Kena ke Sarkar Pedeng jong Ketenat Steel Fagan Singh Kulaste banbo eka karkhana Shna Steel ha Kejela da kejengirap ke Sarkar Pedeng. Sarbanan Sonowal ula bo ekne kejeng kerpat haba kini ki arngot kele kendo ha Guwahati nen kesngi. Sarbanan Sonowal ula ong ba ha kathan shtelam mingi barok kawai. Lapan kampalat reulak metric ton ke steel
balayo na Steel Authority of India man la kasnem ban halor kani ka jingbon ka jingdawa lasngu dan kam bandan no la ka jong ka karkhana penmi steel ha ka jilla ka sarkar pedeng kalabo yah news pa khatlai teli ki krishi vigyan kendra ban reus pa proposal teli ki agricultural technology management agencies hakakerdan district hakalengkari ban ajing tip igi but trekam ka juk menta syakinong rep lale akane ban poi syakathong ban kentiau da arsha ya ka jingyo onong kinong rep kad agasnem arhajar arpuar ka ICAR ru kalabo lang hajo ya kombasis pa teli ki mobile app ban ajing rap bat jing tip syakinong rep ka Sarkar Nagaland kalapan kriya ban pentreka megaan Nagaland Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Scheme and Rules arhazar kat kandai nadu ubnai banwan. Yakni lapan tip do Mission Director Kashnat State Urban Development Agency US Takatuba Ayer ha Kohima. U Ayer ulasamru ishpotli kshatri ki bahe syakikan thai ki bijusyong de jingde harut surok. U Ayer uleto bag Sarkar jela kala pentrai kami kenekaan ya kabalapan mi ha ka gadget men ha ka khatsan trek uya yong men ha ka snem ya kani an pentrai kampura ha bro ki municipal but town council jong ka jela ha ka jingi trailang sipai bat ka Assam Rifles ya unong yalam balarim tam jong ka NSCNK Yung Aung faction ubedon keti ha ka jing tambor sipai ka 40th Assam Rifles men ha ubenai jemang ha ka ba arngut sipai ki layap la kem no ha Nagaland ya arngut ki erang ru la kem rengkat padu hadin balio jing tip ke batikna ya kini ki laingut la kem no na kesurok aboimon ha ka jingilakai ICC Cricket World Cup ka Sri Lanka kalapan lem ke England da arpauran ha Leeds nen kesngi. Yau lasit Malinga jong ka Sri Lanka ubalapan hap saw wicket ha ki saw pulairan lapan benab udai man of the match. Kum shibenta ka jingrake ka Olympic Day ka Meghalaya State Olympic Association kalapan long ya ka jingamaria Shillong 10k run nen kesngi ha kanong ba Shillong. Ubat serang sangma ulalong unong job nakaliang ki shenrang bat ka dari shisha yang jo kalalong kanong job nakaliang ki kenthai. Ka Meghalaya State Olympic Association kalapan long ru ikajingya mare ba 10 kilometer bamdai ikajingya kop ya kabala tip kum ka run for fun nin kesngi. U menteri ketenat ki kamela kai ke jela Meghalaya uba bantai dor lengdo ubalalong kongsan ula kawe lama ya kini ikajingya mare. Managing Director ke Assam Tourism Development Corporation Bhaskar Phukan uloong ba ka jingadon benta kanong ak film ka Priyanka Chopra kum ka brand ambassador jong ka tenat jengok kai perthai ke jela kala kentiau kini ka tenat uloong ba ka tenat kala kiu bha da ka jingkershan lang jong ka Sarkar pedeng bat ka Sarkar jela uloong bala banjur ban la ban aikam ya ki bubun ki breu ha ka nikaliang ka bedai bat ka kam jengok kai perthai ka Sarkar Sri Lanka kalapan kendria akam mardor ya laipu argot ki officer ketenat pulet namar kejing dekok trekam ha ka bede bekejing tombor ke yeng mane ha kejing rake ya ka Easter Sunday menta ka snem ka National Police Commission ka Sri Lanka kalale ekene ka jing pen kendria akam ya ki pulet syaki jaka bopher bat katto ko kubor kalakot ekene ke step ka balawan chpi nak All India Radio Shillong ha kapor prabajeng ne so ka Delhi station na kabenta ka kubor ha ka ktin hindi ka banbot ka kubor ha ka ktin pareng ha kapor prakat san minute ngipin kin mawi pi kinos ngap ba ka por prashteng na ka station pinyo ka kubor na ka thanch tilam mingi ha ka ktin pareng sngobaban ap mentai ki kubor na Delhi ka por mentai kal ajanta partat praduna san minute